Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Nyodrep Youth Development Council ha ka khatsan trek ukalaling kor 8,000 apun rio kalapan pau ya ka jingbam soy hap halor ka jingthmu ka sarkar jilla ban beso ya ki kendon ha ka Immigration and Foreigners Act 8,000 apusan knang bakan long ka Ïada na ka jingwan rung Kyrthlep ki brio banabar habakran chikla pathai ko bor uba wi raiwan sotun u president uloong ba ka jingpentip na kalyang jong ka sarkar jilla lingba uba prestun tinsong usembun menteri rangba badipet ya ketenat kampo yeng baladon kajingakren baru Amit Shah ba on besu ya ki kendon ha ka Immigration and Foreigners Act 8,000 apusan knang bakan longkum ka inline permit hi kade ka ba om yahap satya uloong ba ka jingbam ai ka sarkar India ya ka no ka rai ha ka bayde bat ka resolution bala minjur da ka yeng dorbar thawan ka jilla Hindrius nem menshwa ban Treikam ya ka inline permit kabathmu ban khang ya ka jingwan rung ki mender sha ka jilla ka debet ka jing iben ya ka jilla Meghalaya ha ka bayde bat ka Immigration and Foreigners Act 8,000 apusan uba wi raiwan sotun uloong bala syuklop lang ya ki sautli ki act bapet ya ka jingwan rung na shabarli uloong ba ka seng kampersha ya ka jing Treikam ya ka Immigration and Foreigners Act 8,000 apusan Hagari India, Hindray na kabenta ka jilla Meghalaya hi ka Donkam ka ILP bante lakam ya ki mender. Kumbaga sarkar India ka deban ay ka jingdawa ki padba ka Meghalaya, kumbala ay siya ki way ki jilla Hakathan North East. Daksi na kaliang jong ka Youth Development Council, Hydc, nilawan ka ni hapo preskop, ban pempawi ka Jingrung ni hawiday bat ka Immigration of Foreigners Act 2025. Kani gajing kusngo ni ikwa ba kasoka kan sa skor ya ka ai gajing amnod joki patba ng susnong jong jelam ikliahi praway patkamtam na ki noilam ba kitkot juga Youth Development Council hagwi dai bat kanigaan ka kitkot ka Immigration of Foreigners Act 2025 ya kanigaan nilai usngo ba kasokan berkeliaran ba untuk Chief Minister ulah ba let's say ni sochi kat tu kat ni hagwidai ba kenegaan kenapa kenegaan kandong yang kat bor dan guna kendiat ya ka I&Fa di nakalian ni pun keseng ni kwa ban hak yang ni kubor siap soka ba balai ya ka I&Fa ka ba lapas ya resolution hapo Meghalaya State Legislative Assembly layaki daki nong song jong kejelam Meghalaya la daki pokosna la de pularu dak sokar India baya ka I&Fa on sa option ka Jingrung jong Home Minister jong dari India Shri Amit Shah ulang teng ba khilai chaposti jupi enjoy your Christmas jupi adalah anda pun enjoy your Christmas jupi in sampai ban in ai ya tak I&Fa hari ke Christmas kalale Christmas kelawan biang bat kalale wan bat kalale biang rehadu kita ya tak ke I&Fa nak kita ke state Meghalaya hadu mentang ni patla setiap banjo nak tak tahu ni wan ni ban tusnu yo sokar ban buhiru ke jikeli Pagkasokar Meghalaya subhan nai ban ya keren telan cerung ceneng ni nak kinong song jong ka jala Meghalaya ngilang niat ngilak kedang yang ni kecing jelek politics jupi cerung ceneng terus membahas batai saya ni pin ai ne nom ai ne ya ka I&Fa ka belada kwa ba transya da kinong song jong ka jala Meghalaya lada bi oi ni tang skintien ba nom ai khnang ba ni ku kinong song jong jelam Meghalaya nginla ban sim ya ki wei bada gisin jam ban pen urlong ya ka ka ba kinong song jong sine ke jelam bi jongi kila trang nadu kisnem ong prente from decades ago kila trang banjo ya kataka inline permit ban pen Treikam ni apo state Meghalaya hagwidai bat keneka Immigration of Foreigners Act 2025 mancukran kot kerja bahkan negaan kalau kumbo ong parang wong ba new wine in an old bottle
Lalu old wine in a new bottle. Kadai ke jingdi kabla pentemai ha botol pentemai. Hari ke jingdi kadai ke barimhi. Nak kata kadai ke Immigration of Foreigners Act 2025. Kadai ke ain bularim ke bakentuk ya ka passport entry into India Act 1920. Ke Registration of Foreigners Act 1939. Ke Foreigners Act 1946. But ke Immigration Career Liability Act 2000. Yakni ki an bro sautli lawara lang bala klop lang iki banchna ya ka Immigration of Foreigners Act 2025. Ka jingli mata lomba la kat tu pusnam kini sautli ki an kilabdon. Andre omla ban weng ban penduna ya ki influx kewan hapo pasti mikraya manta la si pentemai ya kini ki sautli ki an bala klop no haka Immigration of Foreigners Act 2025 hatu kan lahi ban penduna ban weng no ya ki influx ki badan hapo jela mikraya kata kade ke jingli kabangi kwa ban pha satu sorkar Nama bakat kum ke Jingrung ke Jingkwa jung nong song snong jong stit mekelai kila ong nak basai bangi Donkam ban Treikam po stit mekelai ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 kabade ka we ka an ka bala ban Ïada ya ki mender ki ban wan bu hasno hani hapo ka jela ka bi jongi nak kata katau ban penjadai bat ke Immigration of Foreigners Act 2025 ya ke Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 kami HPA nadu namastang hadu hobakot nama ke Immigration of Foreigners Act 2025 ka clear shy ya ke nigaan on Treikam tang ya ki foreigners ki bawan Nabar jong dari India Frontier Regulation 1873 kabangi tip kum ka I&Fa kani kan Ïada ya kecak riu jongi ka ba red pipe naki way pat ki nong song snong ki badon hari India ban penkela ya ka demographic changes hani posted jongi na kata katau ngikren nak basai ngidak terpajur ya ke sorkar Meglia ya ke sorkar India Bakam lelai lada Treikam ya ke Immigration of Foreigners Act 2025 hari dia perawai. Treikam apa mekliaru. Tambah ke kebangi diman mengiru pideman ai. Ngingi diman ya ke Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. Treikam no ya ke tu mardor kenang ba. Kajak tendil jungi kan haka sungsuk ka sungsai. Kajing yaki na kapor siya kapor kambahan na benta kakamay gaji kasuk kasay na po kajalajungi kan ayu ya kasukar India lada ka ay ya kani gadiman kumno ha Manipur tang sinta pilaban ay ya ka I&Fa kumno ha Arunachal pilalaban ay ya ka I&Fa kumno ha Mizoram pilalaban ay ya ka I&Fa Nagaland pila ay ya ka I&Fa kan ayu ya kajala mekliya bapin ay ka ay gajing yeper kajala mekliya bakuwe pada kajala Kamdan kejingi perang unguru. Kituru kideki indigenous tribe kibadan hapo northeastern India. We are also indigenous tribe and endangered tribe in the state of Meghalaya. Ladang melakukan Treikam ya ke Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873. Ladajia AA baka jag mendri jungi kadon ha ka jingma na ka jingwan ru kredap ki mendar who will take the responsibility kata kadai go we jingli ga bangi ni kwa shop sorkar ba ngingim super da ki Treikam ya kata ka Immigration of Foreigners Act 2025 hendrai ngingi don kamru ya sorkar Meghalaya ba kan Treikam baik mardor ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 kata kadai ga kubor ka kwa na shop sunday ba resolution ga pas kata Meghalaya Legislative Assembly ke jengmut bandong MLA aba pilong MLA with representative yaki elected yaki beri by elect EP bagi beri by elect EP kumki representative kidan hadu kumba khatsang khandrula
kat kum kat total population du state Korea tegane ka jingbom nyokor jong ka central government ban Treikam ya ke resolution ke balapas da ka Mekhlia Legislative Assembly kat kum ke jungi kadai ka jing nyobai ka jingbom khenkor ya kinong sosnong jong ka state Mekhlia I Brok Hawai kata kadai ka jungi re ka jimut dor jungi kadai bepa ka sarkar India ka kwa ban wanra ya ki influx support state Mekhlia ban pendong ya kinong sosnong jong ka state Mekhlia ki badai ki indigenous tribe bakin dai ki repat hangne kum baklale hang te hapo Tripura namar ki Tripuri hang te mata ki laklong ki repat less than 30% ki Tripuri ki don hang te mata handre ki weipat te ki jatri ki lakwan hang to ban bu haisnong bat ka jing jong ki tribal hang te kam dai ka ba mulmula ka jing ut ka dai ka ba man kasni te ka jing dor jungi kalong baik ba ka sarkar India ka kwa ban change ya ke demography jokan ya ke demography jong state Mekhlia I Brok I gane ka wai gane ka ba ka political game na bataban punhun yeno ri ro dai ngi gisan balang yang ka ege jikwa ngi kalong banihun upat ba baro andai ha wi le ba politics maybe kinong ikmat ngi bodan hne apa sekretariat ki kwa ban punhun yeno ra dari kata kali ke cikwa juga. Mereka kum jungi kolong baik kebasai bak clear bak jingbom la jong sarkar India ban burom ya resolution melepas atau Mekhlia Legislative Assembly ka debe ka jingbom khenkor ya ka state Mekhlia ba de kinong sosnong jong ka state Mekhlia ro. Ina kali yang besar. Nim ba naik Treikam ya ka Immigration of Foreigners Act hari dia. Kari India kala ban Treikam kan Parlimen. Nina kali tu bosen ni dawa na basukar India bakal ban Treikam no mardo ia ka bengkol Eastern Frontier Regulation Act 1873. Kata kadai ka ka bangi di manui. Habi dai bat ka Immigration of Foreigners Act 2025 pinpin dai bat ka IRP kam jahap tak hendak. Kadai ka ain ka ba ngomong nu kadai tang sidai. Pi kumbanga inupsa menakini ki mensusun hopna ki sebab ngiopat kumba sikau ne kasangut nakalian 2% ka yopat sikau ne kasangut ya ki khar tiba ngi thai bagi de ki khar bangla andang la yopat ngila interview ki andang la interview ngila keren bagi tiniti bagi la keren udah tin asmis Pause ka eka ba penumo ini kalomba kini ki khar tiba kam ya dia bagi de na posa keren asmis ukinang keren hindi rukunang Pi kawai nga kwa banito pa hapo sam kaktin asmis kadai compulsory ya bro lapi dai uno jadi dulu kaktin asmis pi hapante te hapa utai ku khar sam wanang tai sini kuno unong nang kaktin asmis andre ka jinang tu itu dibeli bang yo pak to kadai bat pakinang tang ya kaktin banguli kamdai kaktin banguli makran pokal ka nane habis bungol andre kaktin banguli ka bagi kran hati pok syuhat kemudian hapo Bangladesh kacing semua luak kalau baginya ki beri biok ki kuat Islam kebat ilom jinwen ndai belum jinwen ndai kebat ilom jinwen yo ya ki kuat Islam tena po asal masuk yo ya gitu ni yo kem ni IT spoki siapa ka police department hadin sita kita kalau yo bat ka police department ni kini benda kilayo penpanjang labor license na po ka labor department juga government of Mekhlia kani gede ke apa pensulung mo ya kesek bakani hiru ka pen isai kedar bakani ke Immigration of Foreigners Act 2025 kam nomla ban Treikam harjaka juga IRP kadai ke IRP kadai hi ke IRP bat kadai tang makahi kepala Ïada hak widai bat ke influx bat ke demographic changes apa state